Bandla ra DA va tshembisa ku yisa emahlweni mapfhumba ya ku kombisa ku vilela mayelana na ku durha ka gezi. Vugevenga bya koxa mali extortion byi tlakukile laha tikweni. Va ka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Bandla ra Democratic Alliance va ri va to yisa emahlweni no kombisa ku vilela ku kanetana na ku tlakusiwa ka tihakelo ta gezi. Bandla a ri ri na tinhlengeletano ta ku kombisa ku vilela tiko hinkwaro ku lwa na ku tlakusiwa ka tihakelo ta gezi 36%. Va kombisa ku vilela vo tala a va ri eCape Town na Johannesburg. DA veri ku kombisa ku vilela ka namuntlha ehenhleni ka ku tlakusiwa ka nxavo wa gezi emasungulo. eJoni nhlayo yintsongo ya swirho swa vandla a va hlengeletane ehandle ka tihofisi ta Johannesburg Council eBrandfontein laha a va koxa ku yimisiwa ka ku tlakusiwa ka nxavo wa gezi. DA veri ku tlula 100 wa magidi wa vanhu va sayinile ku kombisa ku vilela ka ku tlakusiwa ka gezi. Va lava ku hundzisela swivilelo swa vona eka NESA na holobye wa gezi. And as the DA, we're saying enough is enough. We can't keep on adding while corruption continues. People are not being held accountable. For example, we have a lot of vandalism, for example, in Johannesburg. We have yet to see how many people are actually being held accountable for economic sabotage and have big sentences. Western Cape, murhangeri wa DA Helen Zille u kombisa leswaku ku tlakusiwa ka gezi loko ha ku va ka kona ku kombisa leswaku Eskom yi durisela vaaki gezi. The increases of the past years, when we had very little electricity to speak of in the middle of winter, actually shows the wastage that's been going on at Eskom. We cannot accept that people will not be able to afford electricity anymore. Ku kombisa ku vilela ku ta hi nkarhi lowu Palamende yi lavaka ku kanerisana hi makungu ya Eskom yo lava ku kombela NESA ku va yi va pfumelela ku tlakusa gezi hi 36%. We're going to support our colleagues in all levels of government, ensuring that we must stop this. We need to take the fight to the streets. We need to take the fight into parliaments, into legislatures, into council, to make sure that the voice of the people are heard. NESA veri va ta rhanga va khoma nhlengeletano na vaaki endzhaku loko xikombelo xo lava ku tlakusa gezi xi endliwile Eskom. NESA va tlhela va vula leswaku va ta languta swikombelo na swibumabumelo swa kona va nga se teka xiboho. Ku vikiwe ku tlula tsevu wa magidi ya milandzu ya vugevenga bya koxa mali kusukela hi Dzivamisoko 2019 ku fikela hi Nyenyankulu 2024. Nakona magidi 203 wa vanhu va khomiwile, 170 wa vanhu va gweviwile. Tinhlayo leti ti humesiwe eka komiti ya maphorisa ePalamende namuntlha. Swirho swa Palamende swi hlamusele ku va swigevenga swi koxa mali eka mabindzu ni vaaki i xiphiqo lexikulu. Va ri hambileswi ku koxiwa ka mali swi nga mangariweki ngopfu no va timbhoni ti chava ku nyika vumbhoni, Palamende yi ri ya vilela na swona ku ve ni mihlengeletano ni mitshamo yo hambanahambana hi mhaka leyi. Something that stands out in the presentation was the fact that we are now openly seeing that level 3 to 5 targets are becoming a priority. So I think that's something good to hear, because very often the question that is asked, especially by the public, is that, we're making a whole lot of low-level arrests, a high number of low-level arrests. It's not really addressing, who the bosses are that run these rackets. Maphorisa va endlela tindlela leti swigevenga swi tirhaka hi tona. Challenge of extortion, which greatly affect a lot of people, is that is underreported, and especially in construction, most of the stakeholders, they are aware that they should make provision for 30% local sourcing. Xiyenge xa vumaki hi xona xi nga wela hi khombo lerikulu hi vugevenga lebyi. Va tlhele va ku vugevenga byo koxiwa ka mali byi le ku onheni ka ikhonomi. Maphorisa va pfuniwa hi xiyenge xa vunhlori bya le maphoriseni ku kuma mintlawa leyi. Va pfumela leswaku eka malembe lama nga hundza xiyimo xa xiphorisa a xi tsakisi. Ndzawulo yi tlhele yi kombela mpfuno wa swa timali ni switirhisiwa. We need to come together in terms of the Metro Police, the South African Police Services, the province in terms of the traffic department, and face the criminals from one side.
komiti yi kombele makungu yo twala ni leswi va nga ku swi endleni leswaku va ta swi tiva ku hi tihi tindlela leti maphorisa va nga na tona to lwisana ni vugevenga byo koxiwa ka mali hi swigevenga. PRASA na Transnet Freight Rail eWestern Cape va karhi ku endla vulavisisi mayelana na mahungu ya ku aka xitimela exidorobanini xa Paarl eBalantolo. Metro Rail va ri 25 wa vanhu va vavisekile nakona va yisiwile eka swibedhlele swo hambanahambana ku kuma vutshunguri. A ku na munhu a nga lova. Vutleketli bya switimela bya yimisiwile exitichini xa Dalgesford. Xitimela a xi suka eCape Town xi kongoma exitichini xa Wellington loko mhangu yi humelela. There were 25 people that were injured. There were 20 that were considered for medical care. There's 5 that was considered serious. They then further indicated to us that there were 11 people that declined medical assistance, and that is the latest that we have. Burangeri bya Metro Rail va ri PRASA va le ku lavisiseni ka mhangu leyi. Once the site is cleared, the railway safety regulator, together with our investigators that have been here throughout the night, and the second shift just came in at 6, they are going to continue with the investigation in order to get to the root cause of the incident. Swirho swa komiti ya le palamende ya swa vutleketli a va endzele laha mhangu yi nga humelela kona. So we'll be expecting a report from the regulator. We'll be expecting a report, a combined report from both regulator Transnet and PRASA, but we'll also expect a report of their understanding of the ministry in this regard. And the minister, Chrissy, assured us that she will really look into that. It's really sad for us because we view PRASA as one of the agencies that must really pick up, and we're happy that they are picking up. But for something like this to happen, that a train get to this situation, it's a serious derailment for what we want to achieve with these agents. Ku famba ka switimela exikarhi ka Kraaifontein na Wellington swi yimisiwile nyana. A swi le rivaleni leswaku vulavisisi bya xivangelo xa mhangu byi ta teka nkarhi wo leha ku fika kwihi. Vaaki va ndhawu liya va tsundzuxiwa ku lava swin'wana swifambo ehandle ka switimela. Loko vandla rakwe ra ANC, ndyangu, maxaka na vanghana va ha ringeta ku amukela rifu ra khale ka Holobye Pravin Gordhan, ku na mavonelo yo hambana mayelana na ntirho wakwe tanihi holobye eka tindzawulo to hambana. Gordhan u tirhe tanihi xirho xa palamende, nhloko ya hofisi ya xibalo na ku va holobye wa timali wa mimfumo ya miganga na wa tikhampani ta mfumo. I affirm. Gordhan u ve holobye ro sungula hi lembe ya 2009 endzhaku ka loko a thole hi khale ka President Jacob Zuma. A nga ri xirho xa palamende loko a thoriwa. Ku ya hi vumbiwa, President wa pfumeleriwa ku thola vaholobye vambirhi lava nga riki swirho swa palamende. Gordhan u vekwe ximfumo hi siku ra muavanyisinkulu Pius Langa hi Mudyaxihi 2009. And keep the trust of our citizens. Madam Speaker, today's budget message is that we are once again at a crossroads. Tough choices have to be made to achieve the development outcomes that we seek. Gordhan u ve holobye hi nkarhi lowu xiyimo xa ikhonomi ya tiko a xi tika swinene. U ve holobye wa timali ku fikela hi lembe ra 2014. Endzhaku ka nhlawulo wa 2014 u thoriwe tanihi holobye wa mfumo wa miganga ni timhaka ta ndhavuko. U hlambanyisiwe eka xivandla lexi hi muahlurinkulu wa nkarhi luwa Mogoeng. U tlhela a thoriwa nakambe tanihi holobye wa timali endzhaku ka loko Des van Rooyen a ve holobye masiku ya 5 ntsene hi lembe ra 2015. Leswi landzele ku va Zuma a hlongele Nhlanhla Nene loyi a ku ri yena holobye. Handle ka ku va holobye wa mfumo ya miganga, Gordhan u thoriwe tanihi holobye wa mabindzu ya mfumo. Gordhan u ye emahlweni a va xirho xa palamende xa ANC, tlhela holobye wa mabindzu ya mfumo ku fikela mfumo wa xidemokirasi wa vutsemi wu fika emakumu hi Mudyaxihi lembe leri. Khale ka muavanyisinkulu Raymond Zondo u hlamusele mufi Pravin Gordhan tanihi wanuna wa ku tshembeka. Zondo u ri hambileswi lava khumbekaka ka vukungundzwana bya State Capture va ringeteke ku n'wi hlekula, a nga zangi a tsekatseka. Zondo u ri Gordhan hi un'wana wa lava nga nyika vumbhoni bya nkoka swinene eka ntshamo wa khomixini ya Zondo. Khale ka muavanyisinkulu hi un'wana wa lava nga endzela kaya ra Gordhan ku ya chavelela. He put up big fights to prevent the capture of the National Treasury. And of course, many of you will remember his evidence in the commission, which was very extensive, which helped us understand what really happened with regard to state capture. So he has made a very important contribution
to the liberation of South Africa. He has made a very important contribution to try and fight corruption and state capture. And that is something that all of us should try and emulate. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Khale ka vakhanselara wa vandla ra Action SA lava nga hlongoriwa eka vandla va ri vandla ri pfumelele ngopfu ku lawuriwa hi vandla ra DA. Va ri leswi hi swin'wana swa swivangelo swa ku tsandeka ka vandla eka nhlawulo wa masungulo ya lembe leri. Bona va anguleka xiboho xa vandla ra Action SA xa ku herisa vuxaka bya rona na vandla ra DA. Vandla ra Action SA va tshembise ku vota na ANC ku susa Silas Brink tanihi meyara wa doroba ra Tshwane vhiki leri taka. Action SA vandla leri nga na mune wa malembe ri tiveka hi ku lwa ni ku nghena ka vahlampfa laha tikweni swi nga ri nawini. Anyone who's in this country illegally, they must be deported to go back to their own countries. Endzhaku ka nhlawulo wa masipala wa 2021 Action SA, DA, ACDP, IFP va vumbe mfumo wa nhlengelo eTshwane ku susa vandla ra ANC. Sweswo Action SA va herise vuxaka bya vona ni vandla ra DA eka masipala wa Tshwane. We are tired of being abused by the DA. We are tired of really being linked with the failure of Tshwane, particularly in townships, because that's where most of our constituency is. Loyi anga hoxa xandla eka ku vumbiwa ka Action SA eTshwane u vumba leswaku vumundzuku bya vandla byo kanakanisa. Decisions that they took in getting rid of people like myself and others within caucus and the internal fightings that were there, it really affected their electoral prospect. I mean, the deep is for everyone to see. We came out of the blocks at the time and we really looked like the next big thing. Tawo u ri xiboho xa vandla xa ku hlongola swirho leswi nga vota ni vandla ra ANC ni EFF eka ku hlawuriwa ka khale ka meya ra Sira Dokodela Murungwa Makwarela ku vile xihoxo lexikulu. One of the things that you would know about the DA is that when you stand up to their bullying tactics, they will do whatever it takes to remove you. I think it is in the nature of that party not to tolerate black people who can think for themselves and can stand up for themselves. Ku tsandzeka ka DA ku xima ntwanano wa mfumo wa nhlengelo u hlawula xipikara kusuka eka Action SA swi endle leswaku ku va na ku sukusela na mahlo. The position that we took prior to the election to say we're not going to work with this one, we can only work with that one, that made us vulnerable, and we were exploited by the DA in that regard. Because what happened is that they started talking to those people that we said we're not going to work with them. They spoke to the ANC before the elections and they sealed the deal immediately after the elections. They have an MMC of economic development. They have the deputy mayor. And so to be criticizing a government that they form a part of is absolutely mind-boggling. Action SA tlhela yehla DA hi ku veka malokishi ehansi ka mphakelo wa vukorhokeri byo biha loko DA yona yehla Action SA hi ku hoxa xandla eka matirhelo ka lama nga nyawuli. Murhangeri wa EFF Julius Malema u ri vandla ri karhi ku famba kahle endzhaku ko famba ka xandla xa President Floyd Shivambu. Shivambu u tshike EFF n'hweti leyi nga hundza ku ya eka vandla ra Umkhonto weSizwe. Floyd Shivambu u sukele vandla ra EFF swi nga ehleketeleriwanga na ku ya eka vandla ra MK Party n'hweti leyi nga hundza. Malema u ri swilo hinkwaswo swi famba kahle eka vandla naswona a va ha ri na vuxaka na khale ka xandla xa President. I'm doing very well. The leadership of the EFF remains intact. Although his departure was painful, but I got some sense of relief. I don't know why. It was as if I've put down some heavy load. So it's not always that bad things will always produce bad results. Loko swi teka mhaka ya nhlengeletano yo hlawula vurhangeri hi N'wendzamhala, Malema u ri a ku na nchumu xi n'wi chavisaka tanihileswi swirho swa vandla swi nga khomana. I do not care of any critique that will come because it's disappointed from EFF that emerges united in Nazareth. EFF is not going to die in Nazareth. We're going to a conference, we're going to account, we're going to elect leadership. We are one of the few organizations that do that. Malema wa ha ri na ntshembo eka vandla ni hambileswi a nga lahlekeriwa eka nhlawulo wa mani na mani wa 2024. When we look at why did we get this result, it's because there are people who are angry with Cyril Ramaphosa in the ANC and who are fighting for Zuma and they've got no home. That's why they ended up
taking cover under the EFF. Uye mahlweni a sola mfumo wa vun'we GNU eka ku humesela ehandle swi vona hi mani na mani ku hambana ka vona hi mavonele ya nawumbisi wa bela lowu se wu nga sayiniwa ximfumo. It has failed. How can a minister not go to a place where the president is signing a bill? That is bringing cabinet into disrepute. The president should have fired that minister there and then. Malima u tlhele a khumba na mhaka ya vanhu lava solaka ku va vandla ri lava leswaku ku pfuriwa mindzilikano. Randi tiyelerile loko yi pimisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 17 rand 55 cents, pondo i 23 rand 18 cents, euro i 19 rand 51 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 32 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,057 hi awunsi, platinum $971 hi awunsi, nxavo oil yimbisi $73.35 hi mphongolo. Namuntlha eka ngula ya vutivi hi languta xiphiqo xa vukhamba bya gezi leswi siyaka Eskom va lahlekele hi mabiliyoni ya tirandi. Makhamba va xavisa no nghenisela vanhu gezi swi nga ri enawini. Mi nga kayeli nongonoko wa ngula ya vutivi hi half ku bile awara ya nhungu madyambu lawa kona kwala ka SABC 2. Impela yini kuma ku hawa gezi va ri tirhisa hi tinyoka se na hina tanani mi ta hi hoxela se loko ri sungula ku tala se va hi hoxela se hi sungula ku hakela mali. Loko va bridge gezi swi affecta hina hi hakelaka. Ti-losses ta hina ti kwalaya ka va 50%. Gezi ra 500 u kuma ku a ri fiki na n'hweti nga si hela rona se ri herile. Emakumu ya mahungu na va namuntlha ti again Mkhalani wa landzela na maxelo a riperile. Riperile a langutisile leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha ku languteliwe moya wo titimela lowu nga ta va wu ri kona kwala xifundzeninkulu xa Western Cape lowu nga ta endla leswaku ku va na timpfula leti nga ta ti ri kona kha ti famba kwala ka 60 wa ti-percent. Kasi loko hi langutisa mindzuku kasi kona na moya wa matimba wu ta va kha wu ya emahlweni lowu nga ta endla leswaku ku ri na timpfula kwala xifundzeni xa Eastern Cape leti nga ta va ti kha ti famba kwala ka 80 wa ti-percent. Kasi vavumbi maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na moya na magandlati ya matimba layi nga ta va ya ri kona kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi a tlhela ya va kona kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape. Kasi na mindzuku magandlati ya matimba ta ya kha mahlweni ya fikeleli kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal. Kasi loko hi langutisa kwala xifundzeni xa Eastern Cape ku languteliwe Gamboko leri nga ta va ri ri kona. Kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa North West kona ku languteliwe Ritswa leri nga ta va ri ri kona. Kasi loko hi langutisa maxelo exifundzeninkulu xa Gauteng kasi kona ku languteliwe maxelo yo saseka laha nga ta va kha ku hisa loko hi langutisa kwala Pretoria kha hisa yi famba kwala ka 30. Loko hi langutisa Gauteng kasi kona ku ta va kha ku hisa yi kha famba kwala ka 27 wa ti-degrees. Kasi loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Limpopo kona ku languteliwe maxelo yo hisa swinene laha nga ta va kha ku hisa swinene kwala Musine kwala ka 41. Kasi loko hi langutisa kwala ka Malamulele Giyani kasi na kwala ka Maphata ne le Botsweni na kwala ka Mhinga kona na kona ku languteliwe maxelo yo hisa. Kasi loko hi langutisa kwala Phalaborwa na kona yi ta va kha ku hisa swinene kha yi famba kwala ka 30 wa ti-degrees. Kasi loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi kona ku languteliwe timpfula to vevuka ka tindhawu tin'wana. Kasi loko hi langutisa kwala Skukuza yi ta va yi kha yi famba ka 34 kasi Mbombela yona yi ta va yi kha yi famba ka 30 wa ti-degrees. Kasi loko hi langutisa xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal na kona ku languteliwe maxelo yo ku ta va ku ri na timpfula leti nga ta va ti ri kona ka tindhawu tin'wana. Kasi loko hi langutisa kwala Richards Bay yi ta va yi ri 21 kasi Durban yona yi ta va yi kha yi famba ka 20 wa ti-degrees. Kasi loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi kona ku languteliwe maxelo yo titimela swinene kasi Mthatha yi ta va yi kha yi famba kwala ka 14 wa ti-degrees. East London kona kha famba kwala ka 16 kasi na kona kwala Gqeberha yi ta va yi kha yi famba ka 17 kasi na kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi na kona ku ta va kha ku languteliwe maxelo yo titimela la ku ta va kha ku titimela kwala Cape Haggalis kasi ku tlhela ku titimela kwala dorobeni ra Cape Town. Kasi loko hi langutisa a North West na kona ku languteliwe maxelo yo titimela ku ta va kha ku titimela kwala Upington kha famba kwala ka 23 wa ti-degrees. Kasi loko hi langutisa Kimberley kona yi ta va yi kha yi famba kwala 21 wa ti-degrees. Kasi loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Free State kasi na kona kwala Bloemfontein yi ta va yi kha yi famba ka 21 Welcome kona ku ri 26 wa ti-degrees. Kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa North West kona ku languteliwe maxelo yo hisa laha Mahikeng yi ta va yi kha yi famba ka 30 kasi loko hi langutisa kwala Rustenburg na kona yi ta va kha ku hisa yi kha yi famba kwala ka 34 wa ti-degrees. Hi leswi hi mi khomile swona eka maxelo riperile.